Ake ngithathe nasesikhathi nginibingelele bafundzi beSiswati ngaphasi kwehlelo lethu iLingua Bridge. Ngiyathemba futhi ngiyakholwa ukuthi nisagcinekile. Namuhla ke nginiphathelele okuhle futhi lokumnanzi ehlelweni lethu iLingua Bridge lapho khona sibuka Siswati ulimi lasekhaya. Ke namuhla bafundzi sitawube sibuka i-email. Sitawube sibuka ukuthi yini i-email, isebenza kanjani i-email futhi ibhalwa kanjani kanye netimpawu te-email. Uma sibuka bafundzi kuthiwa i-email yindlela lelula yokubhala uphindze futhi uthumele umlayeto ngekusheshsha futhi yenda kube malula ukuxhumana nalomunye ngekusebenzisa tebuchwepheshe nge-internet. I-email ke bafundzi beSiswati kungilenye indlela yekuxhumana nalomunye umuntu lofuna ukuxhumana naye, kungilenye indlela yekubhalela lomunye umuntu lofuna kumbhalela umlayeto ngekusebenzisa tebuchwepheshe nge-internet. Kuthiwa labatfumelelana ema-email basebenzisa bongcondvomshini kanye nabomakhalekhukhwini. Bobabili lotfumele nalotfunyelelwe bayakhona kwagcina ema-email ngesizatfu sekuthi bangahle bawadzinge ngesikhathi lesitako. Kunakukelo kunye lokumcoka abafundzi, i-email yehlukaniseke kabili. Kune-email yebungane ne-email yemtsetfo. I-email yebungane usuke uyibhalela abangane tihlobo ngaba futhi singani sakho ke bese kuthi yemtsetfo usuke uyibhalela abaphathi betinkampani emahhovisi emaphephandzaba njalo njalo. Ukhumbule ukuthi ke uma sikhuluma nge-email yebungane sisuka sikhuluma nge-email lapho khona ke itawukhombisa buhlobo bese ke kuthi yemtsetfo itawuhleleka itawukhombisa ke tinkomba ukuthi lana ubhalela emaphephandzaba ubhalela noma esikhungo noma ngabe ngisiphi ngumehluko lokhona emkhatsini kwe-email yebungane ne-email yemtsetfo. Bese sitawubuka ke esakhiwo sayo i-email. Masibuka esakhiwo se-email lethi ke timpawu nobeke timpawu tesakhiwo se-email. I-email kwabele ibe nani nelikheli lalobhalelwako. Naku basendele sibonelo masombula@gmail.com. Lelo ke likheli lemuntu lombhalela i-email nobe lombhalela lomledo loye nge-email. Futhi ke kuvumelekile ke ukuthumela i-email yakho ebantwini labanyenti, kodwa kwamele uqale ngalobalekile kunabo bonke. Ingani na ingobe lo muntu lokucala lotawuvela nobe le email uma itawutfola umuntu wekucala nguye ke lotawuvumeleka ukuthi ende njani aphendvule le email bese kuthi labalandzelako angeke basakhona kuphendvula ini le email nobe lo mlayeto. Wesibili lotfinyelelwako utawuba esikhaleni lesibonaka nga-CC. Kusho ukuthi umuntu lotaba esikhaleni nobe lo muntu lotaba umfakile kulabantu labatawulinzela lo mlayeto ngale email yakho loyibhalako. Lo wesibili kutawuvela esikhaleni sa-CC. Loyo muntu loye lotawutfola le email leyo ngaphansi kwesikhala sa-CC angeke wakhona kuyiphendvula leyo email leyo. Bese ke kuthi nawe kugcina lokungiloyo lobekwa esikhaleni sesithathu lesibhalwe BCC angeke naye wakhona kuyiphendvula nobe angeke wakhona kuphendvula lo mlayeto. Umuntu lokhona kuphendvula nobe umuntu loneligunya lekuphendvula ini lo mlayeto nobe le email ngilo muntu wekucala loye nguye lesisine umcoka. Bese ke i-email iba nesihloko lesiveta inhloso yalokucukethwe kule email. Ukhumbule ke ukuthi nasisithi ne-email kumele ibe nesihloko lesiveta inhloso nobe sizatfu sekuthi yini indzaba ubhalele email. Sihloko sikhuluma ngesingisi bathi khona i-subject. Uma ubhala i-email kunalapho khona bathi subject uma usebenzisa amakhalekhukhwini ngesingisi kuthiwa subject.
kusuke kusho lesihloko usuka ubhala injongo nobe lapho sizathu sekuthi yini indzaba ubhale le email futhi icukethe inobe itana uphi umcondvo nobe iletha muphi umlayeto bese ke kuthi ke kunesibingelelo lesihambisana nalolu hlobo le-email njengoba ngishilo kafishane ngathi mina ema-email ahlukaniseke kabili kune-email ebungane ne-email yemthetho lokusho ukuthi ke tibingelelo takho titawuhluka ngekuthi ubhala yiphi wena nobe ubhala yiphi i-email basinike isibonelo lapha bathi khona mngani ungasho ke ukuthi mngane ungasho ukuthi Vusi nobe ungasho ke ukuthi lo muntu lombhala le email enhlobene ngani nobe enhlobene njani leso ke nobe leto ke tibingelelo te email nobe tibingelelo letingaphasi kwe email yebungane bese kuthi ke i-email yemthetho i-email yemthetho iba nesibingelelo lesihlelekile lesihambisana nesimo ngcondvo basiniketa sibonelo bathi mnumzane ubhalela mnumzane ubingelela lo mnumzane ngosatane mphathi sikolo njalo njalo leso ke sibingelelo lesivela ngaphansi kwani kwe email yemthetho kwamele ulandzele lenqubo mgomo ngikubhala i-email njengoba sichubeka sibingelelo i-email ke ihleleke ngalendlela i-email nayo inesingeniso kepha singeniso sakhona kwamele sibe sifisha ibe nemtimba ibe nesiphetho naso sibe sifisha kanjalo nesivaleliso i-email yebungani kwamele ibe nesivaleliso lesikhombisa buhlobo phakathi kwalobhalako nalobhalelwako asifakwa sibongo uma sibhala i-email yebungane ngimi indvodzana yakho Vusi ngimi umngane wakho Vusi bese ke ukuthi i-email yemthetho kwamele ibe nezivaleliso lesihlelekile ngusiphi isivaleliso lesihlelekile ngulapho utawufaka khona nesibongo ngimi lo titfo bako VS Mkhonto ngimi lo titfo bako Vusi Mkhonto mehluko phakathi kwetivaleliso nobetu kwesivaleliso se-email yebungani ne-email yemthetho lana ke kafushana sitawubuka sibonelo se-email yemthetho njengoba ngishilo ngathi mina i-email uyayifakela abantu labanyenti kepha labantu lobafakelako njengale email yethu le baspeksele ngebantu labathathu longabafakela le email kwekucala bathi iya ku njengoba ngishilo kafushana ngathi mina umuntu wekucala lo tawutfola le email nguloyo lotaba aneligunya nguloyo latawukhona kuyiphendvula le email nobe lo mlayeto loyo ngale email umfakele yona i-email yalomukela amlayeto aphinze aphendvule nobe akhone kuphendvula bese lo lathi lengitsemine utawuvela ngaphasi kwalesikhala lesiCC ngumuntu nobe umuntu wesibili lo tawenda njani lo tawutfola le email nobe lo tawutfola lo mlayeto ngale email kepha angeke aze akhone kuphendvula sitawubona ngani sitawubona ngekuthi athi nobe avelela ku CC bese ke kuthi ke wesithathu utawuvela ngaphasi kwa BCC loyo naye angeke aze akhone kuphendvula lo mlayeto nobe le email kepha batawutfola lo mlayeto ngale email ingce nje angeke baze bakhone kuphendvula i-email yalomunye lomukela lo mlayeto i-email yalomukela umlayeto kepha ekubukeni ke sihloko sale email ukhumbule ukuthi singaphasi kwesibonelo se-email yemthetho sihloko se-email yemthetho bangani bami kwamele sibhalwe ngalokukhulu nobe kwamele sibhalwe ngemagabhadlela phecelezi capital letters sikhumbuto ngekwengedwa tifundvo lesi ke sihloko sale email nobe sihloko sale sibonelo sale email lesibuka yona bese kuba naku ke sibingelelo lesithi balingani niyakhunjudwa ngekwengedwa kwetifundvo lokutawuba mhlati ngemashumi lamabili nemfica enyangeni indlovu lenkulu umfundzi ngamunye utawugcwalisa lifomu lekungeta sifundvo lasitsandzako ngako ke niyadiswa ukuthi nilungele tingucuko letitawuba khona kwanivulela lelo suku leyo nguye email nobe ngokulokuqukethwe kule email
ngiyabonga usuka aphetha nobe usuke aphetha ngimi lotitfo bako sivaleliso ke leso vusa imkhonto lokuligama lalotfume wekugcina ke bafundzi sitawubuka sibonelo se-email yebungani. I-email yebungani njengoba bese ngichazile kafushane ukuthi ungayithumela nobe ungayithumelela abantu labathathu kepha lobalulekile kwamele abe ungekucala bese lovela ku CC nalovela ku BCC abantu labalandzelako labatawuthola le email kepha abangakhona ukuphendvula. Sihloko ke ku email yebungani akukhasalekile ukuthi ungasibhala ngemagama lamakhulu phecelezi ema capital letters umcimbi wagogo bese sibingelelo lesi kungivusi. Injani impilo ekhaya bakhona bogogo endlunkulu. Uyayiva le email mawuyifunza ukuthi ikhombisa bungani ikhombisa buhlobo ivakalisa bungani ivakalisa buhlobo ichubeke i-email injani impilo ekhaya bakhona bogogo endlunkulu. Ngiyakholwa futhi ngiyathemba ukuthi awukakhohlwa ngemhlangano uyayiva le email ukuthi ikhombisa buhlobo ikhombisa bungani ukuthi lo muntu lombhalela le email uhlobene naye ube nelisuku lolijabulisako mzala wami ngimi K wakho Masombula. Uyeva futhi ukuthi uma uvalelisa kunemehluko phakathi kwe-email yemthetho. I-email yemthetho njengoba ngishilo ukuthi ikhombisa kuhleleka ikhombisa inhlonipho ikhombisa ukuthi itfoba njengoba ubhalela umphathi wenkampani thide njengoba ubhalela station nobe sikhungo lesithide utawuvese ukhombisa kuhleleka nekuhlonipha uma ubhalela leto ikhungo leto noba uma ubhalela abantu labo labantu abaphese inkampani. Ngiyabonga abangani bami nobe bafundzi besiswati iphelela lapha ke liclass lethu lanamuhla sitawuhlangana ngalokutako ukhumbule ukuthi ke siyilingua bridge uyasitfola ekhasini le ku Facebook ngekusearcha uthi lingua bridge ungasilandzela khona uphindze futhi ke usithole na ku YouTube lapho khona utawusearcha lingua bridge ungakhohlwa futhi ukusubscribe channel yethu ulike nema video uma usibukela uphindze futhi usharele labanye futhi bafundzi besiswati asifundise ke isiswati kuphela siyilingua bridge kepha siyafundzisa ke nesingisi lokuyi English first additional language. Ngiyabonga kakhulu uma ufuna ukuxhumana nathi ke siyilingua bridge uyasitfola laphana ku 071 669 5134 ngaphindze futhi ke usithole ke ku 066 053 8571 siyilingua bridge. Ngiyabonga.